y lo tuvisteis a 20 segundos. Increíble. Muchas veces hablamos con Juan. Juan, en ese momento pega una hostia en el balón. No es tuyo el marcaje, pero intentas hacer la ayuda, pero no llegas. Y sobre todo te veo la cara en la repetición. Haces como un gesto de no me lo puedo creer, minuto no 93. Lo teníamos ya, era una final contra Benfica, que además para ti hubiera sido, súper especial. ¿Se te viene el mundo encima en ese momento? Sí. Eu penso que foi na minha carreira desportiva o pior momento de minha vida, porque é um momento em que tu tens tudo, sabes que é ter tudo para ir a uma final, um momento único para Valência. Hacemos um partido de la hostia, 3-0 com oportunidade. Eles não tiraram uma vez a portaria. Hacemos um partido tão completa em todos os momentos de jogo e depois te quedas assim, madre mía. Perdemos por este lance de tonteria e só escucho o balão a sair de testa de me via.